Kiumia kihituku anake a timu ya Kaa Ngumu maiganire na ndiro ya boy mukwe mwena timu ile toguriti ligi-ini yo 3K. Kiumia giki marabataraga pointi 3 agikorwo mari na mweka wa gukinyira timu ya 3K ile toguriti ligi ya Embu. Kaa Ngumu mari na pointi 39 matigariti ngucanio igiri kimera githire. Kocha wa Kaa Ngumu Martin Mushira akiuga mekuigira kiharo kwihariria gwacema na timu ya Kisiwani kiumia giukite. Nitugwika mazoezi niguo at least Jumapili twathi kuria we tuvote kuthaka game wega na tuvote kugia ushindi. No ndona atu tugakorega ku win game icio itigarite number 3 wetu ena chance ya gutukinyana na tuvituke. Timu ya Inter Dunga ona iramereria matagikombe kia ligi nene ya gicigirira gia gatagati. Tutatafuta tukipanda tunatoa watu huko nje wakuje tu join team kwa timu nzuri ya Embu inacheza division 2 ambao pia itapiga timu za nje challenge tutukakure tu makiuga ga Embu andoni Mathako ga tawarwa vira muthaki ta Nairobi arorwa Embu ne rugeroko rutu anda tuthire mondo mo at least maone to division 2 kwena timu ya mwena cia goko tauni. Kinyagia riu timu ya 3K ni utuguriti ligi ya Embu na angikorwo ni makahota ngucanio ya kiumia giukite makigatira tigiti wa division ya keri ya ligi ya bururi. Tutira chimithia tutuga no anginya tutira mundu thenguta abana nakuo kiharo-ini kia umau ngucanio cia gikombe kia maba irathirire refaria tahuhite firigi ya mwisho thutha wa athaki a timu ya Kangami FC kurigana na itua ria refari. Wanakorwo kurari na itirafu kidogo between the teams. Iyo ni normal. Timu rimwe ni regana na ngorona kana makiregana na watho wa refari na gukigia na resolution. Resolution iyo ni kagya kuo in 2 weeks time tugakomana nigetha guo tuvange ringi. Mbitika cia mabaka pigacukirwo thutha wa ciumia igiri ari cia mubira wa maguru na volleyball. Gidifoteta Inoro TV njetago John Kata Manjohi.